মণিপুরী মহিলাদের তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও নারী বিদ্রোহ দিনটি প্রতি বছর মতো আজও 12 ডিসেম্বর 2019 ত্রিপুরাতে আমরা রানীবাজার গীতাঞ্জলি হলে ত্রিপুরা ও মণিপুরের সম্মানিত মন্ত্রী, বিধায়ক ও সম্মানিত সংস্থা গান্ধী দেখালাম বিলাই চন্দন কৌজনা অক্ষরানি Loyana guest like Pongling Jangna Kudol Tawur. পুলিশ পুরা উৎসবটিকে বরণ করা হলো। Pujikho Thauni Tutattiguna, Thorum Hodopigani Dice Collection Biraba, Chief Guest Kabunkaram Shami. Ikai Punariba Guest Maya, Thorum Hodopara Puna Mate Pamigani. Clap. इसे जुड़ता नहीं सुखा फिर এটা এখানে দিলে ভালোই তো এটা রন্ধা সময় Matanga Shayo Visheshaktigani, Konudam Sarupama Shumahaki Kutpuna.
Amokuji Vice President Gitanjali Tathilam Punamaku Ipok Manajaduna Forum Jari Amasung Tripuragi Mafam Kayadari Lakiduna Forum Sida Saruk Yabiriba Ojaguru Ipaduna Indon Nusidara Chimna Amadi Maruk Mapangsin Ai Ihaki Ipok Manajaduna Ikaikuna Bukutjari Arthaniti Samasniti Maranda Kena Awon Purapa Ngamki Nupigi Oiba Ihongi Nupila Maitai Nupigi Haunali Jen Apaba Akanlon Maitai Kunaiti Apunbagi Satam Nupilanda Mayek Sengna Utpangamki Yungi Puknon Tabak Majama Puro Bagi Seva Sana Thaknaba Langba Adugi Matakta DSP Lebaki Kunai Amuk Hanjet Lakuna Leadership Tivida Maitain Kitana Namne Nasi Sangla Sahi Sani Yang Hegi Matam Ama Milongang Singi Marakta Layaga Equina Pedamungazu Ishagi Lon Nat Pijet Chakza Chatna Lon Chaching Mirai Batawgana Nakuna Kamlibase Pithivida Laiba Atai Purut Singi Makamda Tamningani Akoi Maitai Nupi Akoigi Sakamse Landa Masida Laiba Maitai Nupi Singi Apunbagi Sakam Ama Shangat Hadatpa Yamna Matosarani Tripurada Laiba Maitai Sing Ayamana Laumini Saurana Landa Masida Maitai Kungang Marpu Tarakaruk Lagi Maitai Nupi Sing Paingonda Pisari Hokisu Kunganga Maitai Ahal Sing Pung Isai Ngakuna Thami Laita Laira Bana Maram Oibana Akoigi Oiba Asawa Tabak Amatta Yapangabdana Lagi Landa Sida Lagiba Maitai Nupi Singi Punsi Numit Kudingi Lupina ni Hai Bayai Pisalan Sata Wiba Amasung Isai Nungai Kala Sinastiti Taujariba Maitai Nupi Singu Manipurda Pukatuna Awang Bathaki Isai Nungai Pisalan Sagi Training Panghan Bayai Hiram Sida Manipurgi Nungsiban Yang Amat Kahani Itihas Nupilan Lagi Aikoina Tamsin Basangi Madudi Lebak Kunai Sama Sapat Naba Honabada Nupi Singi Thodang Sama Lagi Bani Rasniti Arthaniti Samajik Hiramsida Nupi Singi Mityang Bak Sama Tabasani
ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯖꯔꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯧꯒꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ इकाई खुंदारीबा मंत्री पाबुंग राजेशाम मंत्री फंगा विश्वजीत अमसुंग पाबुंग इकाई खुंदारीबा मंत्री करामसाम अमसुंग मणिपुर की नीबुदी ओरगसो त्रिपुरा दा थबक तौदुना लैबा अगरतला दा NIT की प्रोफेसर ओजा डॉक्टर अनुराधा नोमाइतेम ओजा ईश्वरचंद्र ओजा बिरुन ओजा सुरदीप ओजा भूपेंद्र थागतचरी ओजा सिंहु अमसुंग थागतचरी मणिपुर की संगनायराबा ओजा इकाई खुंनारीबा एसी नेत्रजी त्रिपुरा की ओजा आरके तोरंजीत पुजु अमसुंग मणिपुर की कक्चिंग लैबा PhD पाउनी इचिल इनाव सिंहु थौना पांगल हापीदुना मतेंग पांगिरक्पगिदमक यामना थागतचरी समाज सेवा अमसुंग कला संस्कृति लंगा थौदांग जावना पांथोकपगिदमक संगनायराबी नुपी मंगाबो अखोइना इकाई खुंनजगनी ngasiगी सभासिदा तखेलै नासोम मिंखोनदा सुबेनर अमसु खुंदोकजगनी अदुगा लाइबक थिबदी ngasi अखोइना फंक्शन जे प्रोग्राम जे चावना स्टेट लेवल ओइना लांजरुबनी लाइबक थिनिंगा हागदी ngasi त्रिपुरागी इलाम लोकसिदा मी अमता लाक्रे फोन से इता ताए असे अखोइगी लाइबक थिबनी असिदा कल्चरल टीम यावमी थांगता मार्शल आर्ट धर्मनगरदगी लाकगी वाली पेंशन नमिना लाक्रे अतोपा लेबाकुंगा युफम वरगा जगोई फंक्शन यावमी अदुसु लोइना थोए मी टिंग दिंगिदे असे अखोइगी हाइबदी लाइबक थिनिंगाइने अदुगा मणिपुरदे लाइबा मिनिस्टर गे ममांगदो अखोइ काइनिंगाइनी अदुबो एटेक फिल्मना नुपिलान के मथक्ता लीला ड्रामा तौगनी हाइना मोय रेडिदा लाइबनी अदुबो लापनिना पायगा लंगनदगी लापन नमतिदे कइदि तौगनी ngasi nongmagi ko haiduni warabasuana tibiniba laibu ipaitan imaindol marupapang isinaw mayam miyeng tabiduna thauram mapung thahan bigada mateng pangbina banolokna na haidari aroibada mayambu ikoklona na pharamjaraga matang sida and the cultural forum Tripurana, the Buddhist Viva Takelay, Nason, Yam, the release of the thank you. Honorable Minister Shri Karam Sham Singh, Minister of CAF, PD, Revenue, Relief and Rehabilitation, Government of Manipur, Caesar Ratna, Social Worker, R.K. Karamjit Singh, and dignitaries on the dais, which I am not very aware of the name, please kindly excuse me. Special invitees, media friends, ladies and gentlemen who ahamba maktaga ikopuna ikai bakunna uchari. Since there are non-Manipuri in the hall here, I'll be speaking a little bit of English and many of Manipuri. Kindly excuse me if you are not able to get. I will try to speak both in English and in Manipuri. I will
first give you the gist of what is Nupilan in the beginning, and I will explain elaborately in Manipuri. Before that, I would like to extend my special thanks to the organizing committee, Manipuri Literary and Cultural Forum, Agartala, for inviting me to deliver a special lecture on Nupilan, and my special regard to Koshinam Birla Singha for considering me. Actually, there was a lot of problem in the past few days in Tripura, especially in the ABC area where I am staying. I was very worried whether I'll be able to come to attend the program or not, but I must extend my warm regard to the organizing committee for coming and picking me up and making me part of this program. Before going into the lecture, I would like to say that today is a very auspicious day for the Maitai Nupi in Manipur. Nupilan is a prominent historical markers of Manipur. When we are going to Nupilan in a gist, Nupilan is a protest by the women against the British colonial. Aina hangi inge lesi ching na mathanda sala lum se pamjati adu bini. Isakin piro yung kamdaki nagti hoki tarin sidai lang mula sari yung kam nai nabi kawra na koi wari tangkap amada nupi sini thonga bije layo sa ipa ito sini wari ay koi na kopi na mani ay koi makoy sindugi iren kam kawra na koi kisingin nawida chen kibar i sel sing ngasi su chen kibar ai koi ki pom lao sa si thaduk anu ngase thunse ki la kau ko mi ku fra hairang me ram de nam sing ra na koi ki singin nawida si li i sel sing da yerong pai ku sing di yerong ma sing di i mai amon teng chel kara ta usila hanan si masa mapuri ba kaina rabi nupi sing di thamo isa ko me isi pisate nupi si pangal kudo ka kan ten asitana wayen si lenga wayen soinai ba thawai ngien hamsat da ba thawdun dum laba si yang si la ko si pisa tien kana macet kaya ko na pirusi han na mama lan si si hamsat ko na si pisa tien nupi thona ta ko si mali ne ma ta mai kama nupi thona kama bi kuno ko General Secretary was a senior Amugi was a Luang was a Hangi. Equity Goraki Nubi Group for Liga Ragna Yang Enrollment Technically among the police domain and the Mandan Yanguri Nurna from the white group. Sigi koi Tripura to join the family by meeting to join the meeting organization or program of the process. Hatino one, a cigar was the minority congress. Adu, a coin of London Sita, machine in the car, even Mina, a quite award of the minority congress, a quick and
majority kampuna adugi feelings katang bakal menjadi adu maku ekana Tripurada ape hidare kuda putigi dun kone kuda digi metin na wedano na beradasu asuna digi Nupila gumba program ma apa apa jadi kana kapuna Lengkin diri ba namaku ay kono na dari कि हमारा त्रिपुरा का भाई और बहनों तो हमारा भाषण सुनने में आपको बहुत तकलीफ हो गया बोरिंग भी हो गया हम समझ गया क्योंकि मुश्किल रहता है फिर भी हम इतना दूर से मणिपुर से आके यहाँ में हमारा मणिपुर लोगों का फंक्शन में आके हम हिंदी में भाषण देगा वो लोग को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए बुरा मत मानिए हम हमारा भाषण मणिपुर में देगा लेकिन आप लोग ये नुपीलान का फंक्शन आके आप लोग का कोऑपरेशन दे रहा है सपोर्ट कर रहा है हमारा मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से त्रिपुरा का स्टेट नुपीलान कमेटी की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद Maipu Suba Nupilan Memorial Day 2019. The State Level Nupilan Organizing Committee Tripurana Manipur Literary and Cultural Forum Tripura Kusandaga Sinliba Function Sida Nasi se Tripura की कोई ना केप कमरी ना बन तौदना सुमतौर मामा पांगो पदा निया मामा कुंडुई कोरों सावदु फंगदु एकोई बकाई ना योगे कई मथवा कमर तौर पकांडा अदुम सुरा खाएगा खिलाएगा डिस्टर्बेंस मतलब ठीक है बनाते लेकिन आजकल नॉर्थ ईस्ट में ये वन लोग के जनरली स्ट्राइक शट डाउन ये किसी को नुकसान करता है वो हमारा गरीब लोग को नुकसान है ये उसको थोड़ा सोचना जरूरी है कोई भी पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये अपना अपना लेवल से फाइट करना बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए ये मणिपुर का हमारे लोग कुछ भी प्रॉब्लम आएगा करने आके फाइट करता है इसलिए हमारा कुछ भी मांग वो डिमांड हम लोग को मिला है अदना नसी के असुंगता मणिपुर अमदी त्रिपुरा की इतिहास का लेहौरगदबा अहानब नुपीलान की हौरमने हैबदो मधुगी इम्पोर्टेंस तो इन्वीरिबसिना खंबीरगा लोए एगोंगाई खदमाइन दोबो पक्का नियाम जाय दो मकोदा लाइटे अदना नसिगी थोरम नसिगी थोइदोइन दोने काई खुनजरिबा पार्टी की अजी ताई कलेक्शन दीरीबा गौरकिशोर शर्मा नसिगी मुंजी पेशाई को बीरीबा काम ताई खुनजरी अदविनना नसाई आई खुनजरी डॉक्टर श्रीमती नुमाइसेन अनुराधा दिनुपिलांगी मरमदा आम फजना अजी स्पीच तुम di mamutan ile aduna pila kanisu kaya sudah sangkolabi aduga mabu koiba nongai pandit merangken kakatolbi apai ke matam sipada puli dan kakatolbi di masane ada sopok sebab kawi di meja pila lagi yang sudah ngai ba preserve space nasi forum mai dengan tinggi kiba kai khumru chalolena nathari aduga ai hinau amko gi president nandolwa
Manipur state issue ke ada sokotai kalobi ribai kunuchari aduga RK Tarunjit Marut ki reporter tai kunuchari loina na ekoi Gandhi amugogi vice president aduga loina na Ratna Sinha social worker aduga Netradi loina na isanupi ban marasda Manipur da